West Karbi Anglong Hamren Wholesale Consumer and Cooperative Society Limited atum Hamren along card ki atum phan sangkeron pon lapen vaccines ki pipon Sarkar pen kapatika tingsi pini West Karbi Anglong Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Limited Hamren along ration card kedo anatum phan achiklo janmanga sonsi sangkeron pon padopon thu kedam tanga chiklo pen nona chiklo abang kapapre pondo Bang swasang kichodeng dunjia phan bang putin sitami vaccine kachipita angthigalo mati vaccine certificate kedo atuma phan ansi pajir ponchok lapen vaccine kachipialo kavia bang phu bang phi atuma phan sitami ladaga matsi okpran kelang abang phu bang phi pusitami bipon koksi aki jopen vaccine bipon laben la bang swasang keron ponji laki nikebansi arni thik ponlo bang songbongsi bang putin sitami vaccine chipirepen bang swasang kachodeng dun repjia phan pachuni pon Hamlen pen Bidaram Ingling Karbi Daily News Karbi Anglong itu menteru itu, tapi ini itu NSA asam satu bangke tiga bangke ini itu lakukan tiga itu, vaksin ketika itu lakar long lakar ini itu COVID-19 itu tapi anombor program long, tapi anombor kelong itu yang itu kan bangke, saya dah long lakukan toksi, ini itu orang itu harus kilo, dan kawan kalau vaksin itu kilo, tapi vaksin kita itu sebenarnya mana ni itu sang ini, tapi ni loh, tapi ni. Lincoln loh, atau gawe kipi ke? Atau gawe kipi mana karena loh nggak tinggal bang loh, lagi si bangki kulon teh, idang loh, bang thongkar lintu EY itu mangkai thongkar polo, tapi bang ini kulon teh linkebel loh gitu, karena tengok independen pok. Ni ko na permanency na tum sang kipi loh. Ni tum ni kapan kena Hong Kong situ. Oh, betul. Vaksin kipi ta. Ni kapan kena Hong Kong situ. Nak meeting along mana cukup rai loh. Non guard holder nang tum andara long ko ando. Itu baru kriket home do. Baru kretom ang bong penon ko ando ka cipitang ga. Ini kita atau mi pen pini ke bang harus soki bakai lerok loh. Kute mesen pen si manela so rules follow don loga di in principi don lo. Non matang ki sunga vebo. Anda bedah nomor. Ta. Kamu? Betul tinggi sini.